turi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 ni amakuru agezweho mu isi nshya, mu isi ya siporo. Ese byaba bimeze bite? Biri kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Tugiye guhera hano mu Rwanda ku munsi w'ejo w'itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Ubwo ni ejo hashize uyu Dr Shema Ngoga Fabrice, urabyibuka neza ko yaje kuba atorerwa kuyobora Ferwafa, akaba yarahoze ari perezida wa AS Kigali, ikipe ya hano mu Rwanda, ikipe ya football. Hanyuma rero kugeza uyu munsi nk'uko bikomeza kugenda bivugwa, Shema Fabrice yasabye ko imikoranire mibi ivugwa hagati ya Ferwafa na Minisport icika, cyangwa se nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho ni amakimbirane amaze iminsi tugiye kuba tureba, yewe kugeza na saa izi ngizi, kugeza amagingo angaya, nubwo umutoza w'Amavubi Adel Amrushe aherutse kuba ahamagara abakinnyi, aho byaje kuba binateza impagarara. Hari abakinnyi byagiye bigaragara ko bitwaye neza ariko bakaba batarahamagawe, ndetse n'abandi bakinnyi bashyashya nabo bahamagawe abantu batakekaga. Kugeza kuri uyu munsi, icyo gihe ari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, abahamagara ntabwo barajya mu mwiherero. Ni mu mukino wo kwitegura igikombe cy'isi cya 2026. Hanyuma rero umwiherero baba barimo, cyangwa se imyitozo bagomba gukora, ubwo bazaba bahanganye n'ikipe yo muri Nigeria ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 hari Lagos. Hanyuma rero Amavubi kandi akaba azahura na Zimbabwe n'ubundi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, ubwo ni muri Zimbabwe nk'uko byagarutsweho. Biravugwa ko rero kugeza amagingo angaya aba bakinnyi batarajya mu mwiherero. Bituruka kuki? Biraturuka ku kuba nta mafaranga yo kwishyura tike y'indege kugira ngo aba bakinnyi baba mu mahanga bajye mu mwiherero. Ni ibibazo biri gukomeza kugenda bigarukwaho hano muri Ferwafa. Nibyo tugiye kuba tugaruka tureba akantu kandi tugiye kubihuza n'ihamagarwa ry'aba bakinnyi bahamagawe, ariko kugeza amagingo angaya icyumweru kirihiritse nta mukinnyi n'umwe urajya mu mwiherero. Ibi ngibi byaba biri gucura iki, cyangwa se biri kwerekeza he? Birava he? Biri kwerekeza hehe? Ese iyi kipe y'igihugu y'Amavubi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda, yaba izerekeza muri iyi mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, cyangwa se biraza kuba birangira gutya ntaho bazirwa bajya, biturutse ariko ku kibazo cy'ubukene, cyangwa se ku kibazo cy'amafaranga, cyangwa se ibibazo biri muri Ferwafa ndetse na Minisiteri ya Siporo, nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwaho. Reka gushimire kandi nkubwire ngo ukomeze kubana natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Nk'ibisanzwe rero turagarutse kugira ngo turebe ibiba biri kugenda biri gushashara mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma rero nawe urasabwa gutanga igitekerezo cyawe aho hasi muri comment, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ntatinze, ikiriho cyane nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa, Shema Fabrice yasabye imikoranire mibi ivugwa hagati ya Ferwafa na Minisport icika. Ibi ngibi yabigarutseho ku munsi w'itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, ubwo yari amaze kuba atorwa, amaze kuba umuyobozi mushya wa Ferwafa, cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Perezida mushya w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, Shema Ngoga Fabrice, ni Dr ariko ni Dr Shema Ngoga Fabrice, yasabye ko imikoranire itari myiza ivugwa hagati ya Ferwafa ndetse na Minisiteri ya Siporo icika. Dr Shema Fabrice Ngoga yabigarutseho ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, nyuma yo gutorerwa kuyobora Ferwafa mu myaka 4 iri imbere. Ni manda y'imyaka 4 iri imbere, uhereye ku munsi w'ejo itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 kugeza mu mwaka wa 2029, aho yakomeje agira ati: Ministère Fabrice Uwayo ari hano, namwe ndabashimira. Ibi bivugwa cyangwa ibyo abantu bagenda bakabiriza, imikoranire itari myiza na Ferwafa, ndabasaba ko, cyangwa se ndabatumye kwa Minisitiri
ko twifuza ko icika. Yongeyeho ati ubufatanye bwacu namwe ni ingirakamaro kandi turifuza ko twubaka hamwe dufatanyije umusingi w'umupira w'amaguru mu buryo burambye kandi no mu mikoranire myiza. Umuyobozi wa Ferwafa yavuze ibi mu gihe havugwa kudahuza hagati y'uru rwego ruyobora umupira w'amaguru mu Rwanda na Minisiteri ya Siporo ifite mu nshingano ikipe y'igihugu Amavubi. Aho intandaro yaturutse ni hehe? Aho intandaro yaturutse ni umwenda wagera kuri miliyari 2.7 by'amafaranga y'u Rwanda Minisiteri ya Siporo ibereyemo iri shirahamwe yari kuyiha mu myaka yashize kugira ngo afashe mu byo amakipe y'igihugu y'umupira w'amaguru akenera. Kugeza ubu hashize iminsi igera kuri 6, ubwo duhere ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani mwaka 2025, umutoza w'Amavubi Adel Amrouche ahamagaye abakinnyi azifashisha mu mukino wa Nigeria ndetse na Zimbabwe mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 izaba kuri aya matariki akurikira. Amavubi azahura na Nigeria ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 i Lagos. Amavubi azahura na Zimbabwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 muri Zimbabwe nyine. Ubwo ni nyuma y'iminsi ngahe? Nyuma y'iminsi 3 niko twavuga, cyangwa se ni iminsi 2. Ariko kugeza uyu munsi w'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025 ntabwo imyitozo iratangira, cyangwa se ntabwo umwiherero uratangira. Amakuru avugwa cyangwa se amakuru ariho avuga ko ibyo bituruka ku kuba nta mafaranga ahari, ndetse abakinnyi bakina hanze bakaba bataragurirwa tike y'indege. Bivugwa ko Ferwafa yabwiye Minisiteri ya Siporo ko nta mafaranga ahagije ifite ku buryo yakongera kubikora nk'ibisanzwe, aho binavugwa ko byahuriranye n'impinduka zabaye mu buyobozi bwayo. Mu mwaka wa 2024 Minisiteri ya Siporo yahaye Ferwafa miliyari 3.97 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe amafaranga yagenewe amakipe y'igihugu muri uyu mwaka wa 2025 ari miliyari 4.79 by'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo uranabyibuka ubwo yagiranaga ikiganiro ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2025, agirana ikiganiro n'abanyamakuru. Icyo gihe twari twizihije umunsi wo kwibohora hano mu Rwanda ku nshuro 31. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yanabajijwe n'ubundi iki kibazo kijyanye n'umupira w'amaguru, aho niba wibuka neza yabajijwe ngo ese aramutse ari umukinnyi muri 12 baba bahagaze mu kibuga barimo gukinira ikipe y'igihugu, cyane cyane nk'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda, tuvuge n'Amavubi, yajya kuwuhe mwanya? Ngira ngo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame iki kibazo yarakibashijwe n'umunyamakuru ukora kuri Radio DC witwa Oswakimo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasubije ko yajya mu izamu, ko yumva ariho yashobora gutanga umusanzu we, ko ariho yagira icyo akora ku ikipe ye kugira ngo idatsindwa. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na mbere yaho hari ibiganiro yagiye agirana n'abanyamakuru bakamubaza ku kijyanye n'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko umupira abanyarwanda bananiye, kugeza ubu ngubu banashaka banabyihorera, kuko iyo ugiye kureba usanga barishyizemo ikintu kijyanye n'amarozi cyangwa se gukoresha n'izindi mbaraga, ibi ngibi bidashobora kugira icyo bigeza
ku mupira w'amaguru cyangwa se mu iterambere ry'umupira w'amaguru n'ibindi bigiye bitandukanye, aho ushobora gusanga nk'umuntu afite iyo mpano ariko impano ye bikarangira iburijwemo biturutse ariko ku bantu babiteye, akavuga ati rero ibyo ngibyo ntabwo byatuma umuntu agera ku nzozi ze cyangwa se inyenyeri ye yaka biturutse ariko ku bantu. Ati rero mu Rwanda turafite ikibazo. Ibi ngibi nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yabigarutseho mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'itangazamakuru kenshi cyane gashoboka, avuga ko umupira hano mu Rwanda ari ikibazo. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe ngira ngo urabyibuka neza, icyo gihe hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 nibwo umutoza Adel Amrushe yaje kuba ahamagara abakinnyi bagiye batandukanye bashyashya mu ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse n'abari basanzwemo bazi ko batazigera bava ku rutonde bisanze bavuye ku rutonde, ari nabyo byatunguye abantu. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi ni Adel Amrushe yahamagaye aba bakinnyi kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, aho iyi kipe igomba kwitegura imikino ya Nigeria na Zimbabwe mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 iteganyijwe muri Nzeri. Abakinnyi bahamagawe bose ni 27 barimo abanyezamu 3 aribo Ishimwe Pierre ukinira ikipe ya APR FC, hanyuma na Ntwari Fiacre ukinira ikipe ndabona baranditseho wa Kaizer Chiefs, hanyuma hakaza na Tuyizere Bohake Clement ukinira ikipe yo muri Norvege. Ikibazo cyaje kuba ikihe? Ikibazo cyaje kuba abangaba bari basanzwe bari ku rutonde rw'ikipe y'igihugu Amavubi, ariko umutoza ahamagara ntibisanzeho. Abo ngabo harimo Hakimu Sahabo, Samuel Gurete, Nigena Clement na Ruboneka Bosco. Abo yabasimbuje cyangwa se abahamagawe bashyashya nabahe, cyangwa se abari bahamagawe bwa mbere mu ikipe y'igihugu Amavubi bagomba gufasha uyu mutoza kugira ngo ashake itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Abo ngabo harimo Niyo David, Ishimwe Jabiri, Nduwayo Alexis, Nshimiyimana Emmanuel, Kabange na Mukuju Christian. Abo nibo bahamagawe. Hanyuma rero kugeza magingo aya ngaya ibi ngibi byagiye biteza impaka, abantu bakomeza kugenda bibaza byinshi bavuga bati se ibi ngibi ni ukubera icyo umutoza yabikoze. Ariko nubwo bwose uyu mutoza yakoze ibi ngibi, biranavugwa ko kugeza magingo aya ngaya abakinnyi abakinira amakipe yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda kugeza amagingo anga ntabwo barabona itike y'indege igomba kuberekeza mu mwiherero kugira ngo bitegure iyi mikino bafitanye n'ikipe ya Zimbabwe ndetse n'ikipe ya Nigeria. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi n'ubundi gikomeje kuba kiba ingorabahizi. Uyu mugabo rero Dr Shema Fabrice Ngoga waje muri Ferwafa, ibi ngibi nibyo agiye kuba ahangana nabyo, kandi twizere ko azabihandoringa akabikemura neza ibintu bikarangira. Hanyuma rero ikindi wenda kiri kuvugwa mu bijyanye n'imikino nuko abakinnyi babiri b'abanyasenegali bakinira Rayon Sport harimo Yusuf Dianye na Fare Nganye bageze i Kigali bavuye i Dakar nyine mu murwa mukuru wa Senegal, aho Dianye arakomeza imyiteguro ya shampiyona naho uyu Nganye agakomeza kwivuza imvune. Ibi ngibi ni byamaze kuba bitangazwa, ni byamaze kuba bijya hanze. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane kuba udahwema gukurikirana ibiganiro byacu bivuga kuri siporo. Nyagasani akomeza abarinde tugiye gukomeza kubana muri ibiganiro bigiye bitandukanye. Bye bye.